Sintie, na bono 24.7 Voz di Bonaire, presenta pa bo DJ Robertico Marta. Tour já sabra tarde de 2 horas para 4 horas, vibração musical, sintonize e sentir. Spar, web na doon algum tempo. Botava da saco aparato ng começar quente ta usa hopi corriente, pensurato, microwave, rice cooker, aerodistrica, toaster e aparato ng giseca cabay. Usa eletricidade de maneira sabia e responsável. Logo economiza consideravelmente e de maneira que pode contribuir na continuidade de suministro de eletricidade ribanosíssima. Let's do it together. Hey, paabo ko tahu sa Opidata? Chepi tinge bundle perfecto pabo. Activabo data bundle di 3 luna pa $9 e recebi 129 gigabyte. E bundle aqui está obtenível via Mi UTS app. Para mais informação, visita chepibonaire.com. Rijden prijs de beketappen aan die oro di Amstel. Patrocina pa Toyota, Funmals e Wimco. Bangkene Bonaire limpi, bangkene no sista limpi. E poi di sushi chi se li buon che domina. Esta se su partiva sushi lentil. Abo asibo, solo per tu sushi como team. Moventa o tira de sushi. E boniteza di Bonaire ta su limpieza. Cuida medio ambiente e também naturaleza. Onde que importa se bota grande ou chiqui. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora olha se vos tira sushi, den coi sushi. Junto nós da Tene Bonaire limpi. Fin di anno llegando y da una buena oportunidad para invertir en tu hogar. Para ayudar a que aquí MCB te ofrecemos fianza. Mi casita es una más bonita. Aplica durante el 6 de septiembre para el 8 de octubre para fianza. Mi casita es una más bonita. Y invertir en compra. Turn out the lights. We just need the lights from the tree. The kids are in bed. Baby, it's just you and me. Side by side, the fire is bright. Sintoniza Voz di Bonaire 94.7 di Gialuna para Javierne 3 horas para 5 horas de tarde que programa netamente para fin de año. Espera de fin de año. Espera de fin de año. Espera de fin de año. Faz tudo
Oyente Nandi Boss di Bonaire 94.7. Un feliz tardi, non stai a também ribeja web seguicuta 3 de outubro 2019 com edição mais e programa Esfera de fim de ano. Na nome de toda casa comercial, duche tardi babu dangi per reaction também. Mi sta ricevendo riba Kaya Nandi Bonaire, mas claro dangi non sta presente. Non so se è come di carinho, te con 5 ore tardi. È programma di fin di anno, Esfera di fin di anno. Scherma un saluto mezz'ora per signora Laurita Boy, duce tardi, no? Anche per sintonia, Joeps 13 ottobre. Fabiana, tu sangue di fiesta, o piano massibile Turcos Bon. Pronto recuperazione da mena tur persona soffrendo di quebranti di salute. E non olvidavo per escucharnos via di youtube.com também, ok? Then search, bota click Voz di Bonaire, ok? Tu préndeme ser força que dá dolor. Ora monotini, você querida, punto tubo. Tempi passo. 717-8273, la Casago Botei. Manda por WhatsApp também na 700-7723, ok? Duce tardi. Ayúdanos para conformarnos. Paso turaña, no estás sintiendo dolor. No sabemos tiempo comprender. Danos dura vida más. Pero todo recuerdo nada amargo. Te ponemos no por conformarnos más. No sabemos tiempo comprender. Danos dura vida más. Pero todo recuerdo nada amargo. Te ponemos no por conformarnos más. No sabemos tiempo comprometer. Danos dura vida más. Pero todo recuerdo nada amargo. Te ponemos no por conformarnos más. Te ponemos no por Esfera di fin di anno. Te ponemos no por conformarnos más. Te ponemos no por conformarnos. Y no se clavarán que sale musicalmente. Algo di Maracaibo 15. 9 minuti e mezzo passati 3, se prova entrega musicale Maracaibo 15, che tema classico di Tour Tempo Guta Amparito. E te bisogna che attraverso di Voz di Bonaire. Duce tardi, eh? Esfera di fin di anno, on the air. Master on. Y pa' Barranquilla me voy sabroso con Amparito así nomás. Ay, epa. En un viaje que hice a Barranquilla conocí una linda colombiana, hombre, que me quedé con la Esfera di fin di anno. En un viaje que hice a Barranquilla conocí una linda colombiana, hombre, que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Bye, hombre. Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amparito, pero qué bueno. Amparito, te creía mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, Amparito, te estaba pensando, que estaba buscando por toda Colombia, me estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón. Ok, Betulio, oye lo sabroso así como dice el ritmo.
éxito grande para Maracaibo 15, Amparito. Arrivano a 2 minuti passati 3. È ambiente di fin di anno, è sfera di fin di anno. È musica non che si acabò, net io. Comincia a verificare poco a poco, no? Maniera che porco, ora buon è solo da metà bastante alto che ven. Hasi turcos según e forza, ok? Hasi turcos según e forza. Pasco criollo, vamos aquí. Già web sa tardi. Che del gruppo Tutti Frutti, Pasco Criollo, Ducesino. OPN in sintonia, non lo bidaglia, ma non si libremente damelo. 7 G7 8273 e también 7007723, ok? Os informazione también gruppo Tutti Frutti. Nanda rumbo pa Suriname pa differenti presentazioni, no? Essa aqui está em quadro de celebração de fecha de independência de Suriname. Nanda sale dia 24 de novembro. Está regressar back dia 29 de novembro. O se mais música babo. Esfera de fim de ano. Quero desejar tutti frutti éxito na Suriname. Está saliendo dia 24 de novembro. Saludo para Wewe. Para celebrar y
Santiago Cooling Services. Atababos aquí. E temporada que dá se roupa e calor. Llama José Santiago na 785-3141. Esta service de instalar todo tipo de air condition. E também air condition na inverter. 785-3141. Your best cooling services on Bonaire. Santiago Cooling Services. Blokken Fabriek Valentina, situada na Caia Petronilha, a planta respeita den Caia. Nan também de Blocky Hall, massief 4, 6, 8 inch, kabel plat. Nan tem também balustrada. Nan tá dando serviço de transporte também. Para mais informação, chama 717-8910. Fábrica de Blocky Valentina. Ibo Bonaire NV, te experto para lo que te trata diferentes tipos de servicio, data y telecom, técnica de fibra óptico, electrotecnic, instala cámara de seguridad y hopi más. Para más información llama 717-G550. Ibo Bonaire tiene su website también, ibobonaire.com. Ibo Bonaire está para flexibilidad, calidad, conocimiento, loyalidad, resultado y confiabilidad. JCT Cleaning Services, una compañía con décadas de experiencia para lo que de terreno de limpieza, apartamento, hotel, casa y hopi más. Llama 717-G669. También me te acordaba que JCT está un uitzendbureau. Sí, manda un mail también a jctbureau@gmail.com. JCT Cleaning Services, experiencia tapapia. Mueblería del Caribe, situada en pleno centro de ciudad. Calle Aldeia Gerardo Estresta, completo surtido para fin de año. Sede, sala, comedor, porch, tablet, teléfono celular y tour su accesorio. Laptop, computer, stove, fan, airco, cooler y hopi más. Antonio Lubida. Ribe posibilidad para crédito para pagar cashback de 3 luna. Únicamente en la Mueblería del Caribe. Check na Facebook page. Mueblería del Caribe. Tabridi già luna tengo già sabra. Nuevo rimendo de comitari scende già tardi. Mueblería del Caribe. Price, servicio y calidad. Punto. Sintoniza Voz di Bonaire 94.7 di già luna per viernes 3 ore per 5 ore tardi che programma nettamente per fin di anno. Esfera di fin di anno. Buon Pasqua e buon anno di parte di programma aqui. Esfera di fin di anno e mais claro Voz di Bonaire 94.7 FM. Esfera di fin di anno. Ese vuestra break comercial nos quiero recordar también a noche ambiente de baita tremendo. Hay na Cuba Company a noche da noche latino. A noche da DJ Chris Beat también zona babo. Hay na Cuba Company. Esfera di fin di anno. Solamente, yo soy baranda, raviolio y venganza.
te acostumbras. Después tu grande nan abai. Descendiente nan ala que muri. Ahora esta historia a queda atrás. Bispo y ay, la zona en dirección de Puente Afo. Familia nan tabini unto. Vaya me aya, viejo yo. De cas grande, de mamá, moça e papaios. Da encuentro machado, ningún familia, aunque queda fo, allá volto nan te abraza otro. Es grande nan y mucha nan, desean otro un bon allá. De armonía, espera, fin de año. Mama moça, rondo na payu e nieto nan. Demais família e vizinha, junto tá tene, nam plesi, tá da alegria anha no toca mesa e baile ronije, tá sigue vai te solo, feliz pa acaba anha mais. Niski a wikanya, mafi preto paquita vaiaba, cucuy colo, cucuy diatu, champura e coarão, porque da fo, dobu deki brabus pando chiforno, e bom chico no cucuxina, carga cusu, carne porco seco, pa abundância tá bombini. Aquí también promoviendo artistas del local, Tutti Frutti. Mas a 12 meses, nós está promover nos talento nan local. Nós está com amor y cariño. Saludo cordial para todo integrante de Tutti Frutti. Essa aqui de esfera de fim de ano, vamos. Ducho, aqui na Voz di Boneiro. Uno
by más y dushi música, vamos que eso. Esmeralda Vignaia. Eta mirature dui eta murmura. Ata Pascua trove tras di porta eta lu. Eta mirature dui eta murmura. Uno che non compra l'altra visata pa Pascu. Pero arriva il vita vai. Provaci vita vai. Uno che non compra l'altra visata pa Pascu. Pero arriva il vita vai. Provaci vita vai. Corre aquí allá, que se compresa aquí, que se compresa allá. Anda arriba vamos, el barajo. Hasta tiene la puta boquination. Claro que si mantiene el tradición. Pero tapa aquí con su vida suena un montón. Tú lo que no compra nada, visata pa Pascu. Pero arriba el vida va. Provaci vita vai. Tú lo que no compra nada, visata pa Pascu. Pero arriba el vida vai. Provaci vita vai. Unita sapato també vesti último modelo. Ovvio troppo, lascia costoso unicamente. Hanno papiamente comida y bebida. Fiesta con gozo y parranda exagerada. Bella bici Roma. Hay para la cuenta. Bella come bebe. Hay para la cuenta. Bella cosa y para allá. Hay para la cuenta. Y pa' dices pues con Pascu, plama pa' allá vai. Hasta nada que la casa y ora mi malay. Y pa' dices pues con Pascu, plama pa' allá vai. Hasta nada que la casa y ora mi malay. Tú lo que no compra nada, visata pa' Pascu. Pero arriba y vita vai. Provaci vita vai. Tú lo que no compra nada, visata pa' Pascu. Pero arriba y vita vai. Provaci vita vai. Hasta Pasqua trove tras di porta eta lu. Eta mirature dui eta murmura. Hasta Pasqua trove tras di porta eta lu. Eta mirature dui eta murmura. Uno che non compra nada, visata pa Pascu. Pero arriva il vita vai. Provaci vita vai. Tu lo che non compra nada, visata pa Pascu. Pero arriva il vita vai. Provaci vita vai. Opi corre aquí allá. Que se compresa aquí, que se compresa allá. Anda arriba vamos, el barajo. Hasta tiene la puta boquination. Claro que si mantiene el tradición. Pero tapa aquí con su vida suena un montón. Tú lo que no compra nada, visata pa Pascu. Pero arriba el vita vai. Provaci vita vai. Tú lo que no compra nada, visata pa Pascu. Pero arriba el vita vai. Provaci vita vai. Unita sapato també vesti último modelo. Ovvio troppo, ma già costoso unicamente. Hanno papiamente comida y bebida. Fiesta con gozo y parranda exagerada. Bella bici Roma. Hay para la cuenta. Bella come bebe. Hay para
Esa que de éxito grande para Grupo Tutti Frutti. Nanta di Boneiro, más claro, ¿no? Pascu ta murmura. Di Bacava 30 sintonia, Hopi Dangi, ¿no? Sto escuchando Voz di Boneiro 94.7. El programa de esfera di fin di año, mi Samira Yubi Pavo, Masco Claro. 717-8273 y también 700 7723. Esfera di fin di año. Sintonizza Voz di Boneiro 94.7 di già luna per viernes 3 ore 5 ore tardi che programma nettamente per fin di anno. Esfera di fin di anno. Danke pa escucharnos, vos su aporte val, 1,000,000 de danke. Oh, buen Señor nos Dios, tira bendición, pa Boneiro y Antilla. Vos di Boneiro con mi amor, te deseamos un altur, un feliz Pascua y un próspero año nuevo. Ayacuta divinos nos sigue, servimos un tour, con cariño y amor, dame cubo y bendición. Vos di Boneiro. Buon Pasqua e buon anno di parte del programma aqui, Esfera di fin di anno e Masco Claro, Voz di Boneiro 94.7 FM. E la cava apri supporta aqui na Boneiro. Wataria, caminante stava da Whataburger, canto di Lamang, Hopi plato exquisito, sin lubida e tremendo croquete di cabarón, sin lubida también e tremendo capsaloni Hopi mas. Wataria, Tawardabu. Top Supermarket, situado en Corazón de Playa. Está mucho más que simplemente un supermercado. Nantintame departamento de cosas eléctrico, electrónico, luz para plafón, muralla, oloshi para muralla, poche USA y hopi más. Pasa na Top Supermarket, cerca Maulo y Sucru. Nanta Guardabu. Cantorna di numero nostre, agradeci Pueblo di Boneiro e sostén brindado durante el año 2019 e ta sigui conta también che sostén durante el 2020 di parte di gerencia staff e personal di Cantorna di numero nostre un buon Pasco e un anno 2020 cargaco costan positivo. E terasta che da duci sua e sito di ambiente a Ghina Boneiro. Non lubida, e plato non mangia duci mese cosa per refresca ambiente tour di nuovo. E también Special Security Services e mio compañías di seguridad a Ghina Boneiro. E sello di confianza, credibilidad. A gente non cla preparada para un mio servicio. E teras e Special Security Services. E team di pension funds Caribis Nederland sigitra duro ad nos pensionado ng servicio e atensyon ko nang merece. PCN, ta recordar su pensionado ng papasa tuman ng carci di descuento na oficina di PCN papor disfrutar di descuento ng panambiaje en temporada aquí di fin de año. Sei dopo de break commerciali nostra sighi. Esa che Angelo Albertes. Alabanza aquí. Un duce tardi per Roselinda, también per tanta Glenda, no? Infeliz. E cru completo di JCT. Nanta Onyx Cabonix. Angelo Albertes e Pasco Real. Pasco, amor de llegar. Amor de llegar. Un día dushi creía pa Señor nos Dios y un canto dushi alzando Jesús, Cristo mi bon guarda.
o Cristo, mi te brilla, o Cristo, o también te brilla, o Cristo, alaba Señor y goza de paz, e paz pa mundo, llama Jesús, alaba Señor. Versículo 28, es palabra que Señor nos. Naturas están puta cansar y cargar. Vienen a Cristo, lo voy a sosiego eterno. Román que encorajado. Ven Cristo, potimbo pasco real. Van a la vez en paz, glorifique paz, paz, espera fin de año. Cristo Jesús, mi tagra. Fin de año. Babay, láganos de nos velorio, quem por a pensa tacina tado fin, para una herida incurable de nos alma, aunque no sabe cerca de Dios un paraíso. Su día llega, pero no de una forma sin a ti. Tengo flor na arrancabo folle mundo, los corazón tamole jamás nos lo olvidamos. Pa colmo de temprano de Pascua, preparando la para celebrar, emisora nanta animando, no si de un vacío.
Enseguida Boy Today and Friends, Gaiteros. Y acaba 7 minutos y medio, Promeco 4. Anche per sintonia e compagnia, nostra sia con amor e cariño, Pavo. Seguida Bossi Boneiro 94.7 MHz. Arriba banda FM, studio principal. Kaya Gobernador do Brod. Por doquiera se escuchan canciones que resuenan
que quanto me pediu regressar, mas que quanto me rogava, mas que quanto me pediu volver casa, mas que quanto me llorava, me taparse hubo no que regresar, mas mi corazón no por guardarte mañana, tapasco y mi quemo vinicas, van por donar lo que pasa, pasa acá. Mas tomé decisión de abandonar-me sin motivo, balada me vai para outro amor, e está dispuesto para perdonar y olvidar, no tiene vergüenza regresar, mataparse hubo no que regresar, mas mi corazón no por guardarte mañana, tapasco y mi quemo volver acá, va por donar lo que pasa, pasa acá. Pascu, mira mi sol de mi casa, Pascu, sin el calor de mi amor, ni un brasa, ni un sunchi, Jesús más me estima. Pascu, mira mi sol de mi casa, Pascu, sin el calor de mi amor, ni un brasa, ni un sunchi, Jesús más me estima. Água de bebê para render Boneiro? Web na dando algum tempo. Botava da saco para contribuir no pagamento de água de bebê para Boneiro completo? Meldo leque de água de bebê cerca web do serviço de interrupção. E tem de nosso serviço de interrupção está alcançável 24/7 via linha grátis no 2215. E o Dasi Boneiro livre de leque. E a maneira aqui pode contribuir na continuidade e suministro de água de bebê para nossa isla. Let's do it together. Wakaboseng, spar eletricidade com pagabom. OLB te ajuda. Junto, nós te check para você pagabom ta combinibo. Nós te paga para instalação de pagabom. Lo que vamos ter hasita, meldo no mês prometo 4 de outubro. Para mais informação tocante condicionam, por chama-nos riba 717-1714. Ou passa cerca-nos na Caia Corona número 5, Dencurá, Banda de Fundação Cas Boneriano. Mito wak miseng, abo tambe? Esse aqui é um mensagem de entidade pública de Boneiro. Hey, paabo ku tahu sa Opidata? Chepi tinha bundle perfecto pabo. Activavo data bundle de 3 luna pa $109 e recebi 129 GB. E bundle aqui está obtenível via Mi UTS app. Para mais informação, visita chepibonaire.com.
Saca más de vos smartphone Kukla Mobile de Telbo. El mobile provider número 1 de Bonaire que mejor cobertura. Speed más alto de data LTE TQ50 MB. El mejor cobertura incluyendo Washington National Park. El paquete más conveniente de Bonaire. Compra extra gigabyte de data para solamente $5. Kla Mobile. Kukla bota queda Kla seguro. Claw Mobile, the ultra-fast LTE network. E que tu vai mais, vamos guión 3 pasar de 4, espera de fin de año, más y boy today. Pascu está llegando y un día más lo voy a orar. Oh soledad, está cada día más grande sin mi amor. Mi inseguro lo vuelvo a escuchar. Otro left night. Vibración de mi voz, ni el calor de mi boca, avisando voy yo. Mi te espera, pues Pascua aquí, otro estrella lo brilla pavo, iluminando vos corazón con otro amor. Solita juraba pa' Dios, aunque mi muri de dolor, pavo mi amor, nunca más lo existí. De mi voz, ni el calor de mi boca, avisando voy yo. Ni te espera, fue Pascua aquí, otro estrella lo brilla pavo, iluminando vos corazón con otro amor. Aunque mi muri de dolor, pavo mi amor, nunca más lo existí.
saludo para nuestro amigo Angelo Van Langeveld, amigo. Van Langeveld Construction, completo. 795-5091, llama Angelo. Van Langeveld Construction. Ese que te espera di fin di anno, non olvida noche da me. Ave noche da noche latino. E già web Santurrende tabasha by Cuba Company. Ave noche da by ta Kaki DJ Chris Beat in the house. E ta by toca Patricia ambiente da by Harme ambiente bavo. Ay na Cuba Company ave noche da by ta gezellig. Esfera di fin di anno, Papa Boss di Bonaire 124.7 FM. Onde se com amor e carinho, música da nos cos. Nos stay sempre, Papa. Chiamami libremente na 7-17-8-12-3, la Casaco Botei. E também 700-7723. Manda por WhatsApp da Miguel. Saludo para colega Wati Merenciano, alias Bobby. Quero bem mais, Cedric Reder Plata vai cantar. Set Right, canção mais bonita mesmo. Quietecita y el firmamento dormido está. Que venga Jesucristo, es el niño que da vida en la casa, de rodillas inclinados. Espera fin de año. Están mis hermanos que juntos nos reunimos. Mis ojos fijos en los retratos de los que ya no están. La vida es así y así es la Navidad y sus sillas por siempre vacías quedarán y las campanas nos consuelan a las 12 anunciando aquí está, hacia el altar nos vamos rezando, es Navidad y hay que cantar. Bendición mamá y papá. La Navidad nos trae
piden tu bendición. Bendición, mamá. Y Esfera de fin de año. Blokken Fabriek Valentina, situada na Kaya Petronilha, a planta respeto den Kaya. Nanta vende blokje hall, massief 4, 6, 8 inch, kabelplat. Nanta também balustrada. Nanta duna serviço de transporte também. Para mais informação, chama 717-8910. Fábrica de blokje Valentina. Santiago Cooling Services. Ataba po aqui. É temporada que dá se roupa e calor. Llama José Santiago na 785-3141. Esta service de instalar todo tipo de air condition. E também air condition na inverter. 785-3141. Your best cooling services on Bonaire. Santiago Cooling Services. Mueblería del Caribe, situada en pleno centro de ciudad. Calle Aldejar Registra completo surtido para fin de año. Sede, sala, comedor, porch, tablet, teléfono celular y tour su accesorio. Laptop, computer, stove, fan, air, cooler y hobby más. Antonio Lubida. Ribe posibilidad para crédito para pagar cashback de 3 luna. Únicamente en la Mueblería del Caribe. Check na Facebook page. Mueblería del Caribe. Tabridi già luna de già sabra. Nuevo alimento de comitari scende già tardi. Mueblería del Caribe. Price, servicio y calidad. Punto. Ibo Bonaire NV, te experto para lo que te trata diferentes tipos de servicio, data y telecom, técnica de fibra óptico, electrotecnic, instala cámara de seguridad y hopi más. Para más información llama 717-G550. Ibo Bonaire tiene su website también, ibobonaire.com. Ibo Bonaire te para flexibilidad, calidad, conocimiento, loyalidad, resultado y confiabilidad. JCT Cleaning Services, una compañía con décadas de experiencia para lo que de terreno de limpieza, apartamento, hotel, casa y hopi más. Llama 717-G669. También me te acordaba que JCT está un uitzendbureau. Sí, manda un mail también a jctbureau@gmail.com. JCT Cleaning Services, experiencia tapapia. ¿Y qué tú vainos y más, papaquillo? Esfera de fin de año. 20 pasadi 4. Es el niño que ha nacido en el portal de Belén. Es el niño que ha nacido en el portal de Belén. Es el mismo rey del cielo que ha venido para bien. Es el mismo rey del cielo que ha venido para bien. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Gocemos la noche buena y evoquemos al Señor. Gocemos la noche buena y evoquemos al Señor. Y que nos traiga este año la dulzura de su amor. Y que nos traiga este año la dulzura de su amor. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Oye, que lechoncito voy a matar con su mojito para saborear. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Pedimos dicha y felicidad en esta fiesta de Navidad. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Qué noche buena para gozar, ay, qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar, qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar, qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar, qué noche buena para bailar. Oye, qué noche buena para gozar, ay, qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar, qué noche. Ese
éxito grande para Celia Cruz, con Sonora Matancera. Bachata Navidad, non si massa, DJ Samela Iove. Esfera di fin di anno, essa chieda doblerissimo e completo. E combinazione di voci Moisés Ramos y también Nolba, ok? Hot Purin navideño. E variación, Pablo, ¿no? En esta noche de paz. 717-8273. Manda un saluto libremente, ok? Danke per sintonía. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Lobo vai sin ti bastante falta. Leo foi turbo amigunan. Anto tristeza y opi nostalgia. Lo atacaba corazón. Siente la noche. Guayabu, t'acorda arriba a cas, el corda també, una mi mesa, sempre vai tius últimas, per seguir motivo mas. Vin visitami e Pasqua aquí, per seguir mil motivo mas. Vin passe Pasqua aquí. Esfera di fin di año. Esfera di fin di año. A poco quizás ¿qué pasa? Quizás sentí con tu so. A poco quizás te un recuerdo tan triste. Mi que pa bosa, cuide mi casti un lugar pa bo. A poco quizás está canando boso de encallanar. Tratando de olvidar bo tristeza nadie hay. Mi que pa bo bem e passa paz junto con nos. E por variar e numa, ok? Pensei em mil motivos mais. Em passe Páscoa aqui na minha casa. Por isso e muitas coisas mais. Ven a mi casa esta Navidad. Pensei em mil motivos mais. Vim passe Páscoa aqui na minha casa. Por isso e muitas coisas mais. Llegó Navidad,
bloque de música di Dobleri su Super Special Stars again. Un da cubo tower aqui, un douche tardi. Ando sono ancora da buon. Ora potrei ribaccare terra di Boneiro. Mon fe che responsabilità con te re che ridi, ok? I nostri masi e douche musica ma poi sfera di fin di anno Samira Juvi. Aquí en Bossi Boneiro 94.7. Dwight Leoneta também canta para nós um tras de outro. Esfera de fim de ano. Noite de paz. Um programa com música na mais doce mês. É ambiente de fim de ano. Noite de paz com claridade brilhante. De noche salto quenio a trece Dende mundo aquí y en odio y venganza van trece paz de nos mes y de nos paz, fiesta de paz y amor. Van a adorar nos Dios, Eio divino. Ofrecer
amor. Essa aqui depois de Dwight Leoneta, Noite de Paz, un programma mais duas meses aqui na Voz di Bonaire, c'è l'una per Viernes, 3 ore per 5 ore tardi. Danke per sintonia. Arriva caia movendo è una maniera di Samir pare autorato. E programma da campione. Danke per sosten Bonaire. E sfera di fin di anno. Quasi 5 anni arriva a radio, Raccheto. E ora attraverso i 94.7 o Simoneiro, Pavo. Chi uscita lo otro Padre sepa fiesta de paz y amor. Minuti e meio, promeco 5. Osi Massimo Bonci, break comercial da mio. 24.7 MHz, Rive Banda FM. Esfera di fin di anno, Pavo, non sta cielo. A Umberto Nivi, Lucio. Campanitas de Navidad, no lo olvidamos por escucharnos, hombre. Via di youtube.com, den search o dal Voz di Bonaire, VOZ. Ok? Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad y aquella viejita que tanto adoré. Navidad, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por sendas perdidas lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad, alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por sendas perdidas lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad, Navidad,
pues Humberto Nivi. Break comercial, vea con mucho más suave, ¿ok? Terasta queda duci sua e sitio di ambiente aqui na Bonaire. Non lubida, e plato non mangia duci mese cosa per refrescar ambiente tour dia di nuovo. E também special security services. E mio companhias de seguridade aqui na Bonaire. E sello de confiança, credibilidade. Tu simplesmente um supermercado. Não tem também departamento de coisas elétrico eletrônico. Luz para plafond, muralha, oloshi para muralha. Pote USA, hopi mas. Passa na Top Supermarket, cerca Maulo e Sucru, Nanta Wardabo. E team di pension funds Caribis Nederland sigitra duro aduna nos pensionado ng serviço e atenção que não merece. PCN ta recordar turso pensionado ng papasa tuma ng carci di descuento na oficina di PCN pa por disfrutar di descuento ng panambiaje en temporada aqui di fin de año. Cantorna ni number nostre, agradeci Pueblo di Bonaire e sostén brindado durante di año 2019 e ta sigi conta também che sostén durante di 2020 di parte di gerência staff e personal di Cantorna ni number nostre un buon Pasco e un anno 2020 cargaco costan positivo. E la cava abri supporta ng aqui na Bonaire. Wataria, caminante stava da Whataburger, canto di lamang, hopi plato exquisito, sin lubida e tremendo croquete di cabarón, sin lubida também e tremendo capsaloni hopi mas. Wataria, Tawardabo. E que tu vai mais e duche música para você que esfera de fim de ano. Esfera de fim de ano. Ando porque mais a tele que a Talisha. 18 minutos para meio 5. Alô? Esfera de fim de ano, a noite. Tami, Talisha. A noite, não lubida, noche latino. Que vestido tem? Aí na Cuba Company, ha? Vas a escola, cava? Mana Lairo. Na me llama, papa. Digo, pa que casino? Papa, mi tem gana de mira, papa. Sim? Tatur ora mi queriama, papa. Papa, mama mandami puntra se papa tem sem pa papa compra paia com sapato pa mi papasco. Pero papa, eigenlijk mama não quer pedir papa sino. Tapa motivo com a era, ela veio waxia por aí bon cerca chong. Puta beba na puntianci. Mama, mi tapini, guardavo un rato. Papà sta ascoltandomi? Papà non mi dice. Sì, tanto mané mi ta vista papà. E ora la signora Bisenco e non porta una bon mas. Pa motivo che viaja a passar, mama atarda mucho pa paga. Mama Bisenco com ela em estroga, pero toda senhora di no e non por. Oh, de que modo sei? Papá sano? Mama não te traja tampoco más. No, papá. Não me cena su trabalho com custo da baifon. A vele tinko kita for di trabalho. Anto mi chiar sano, quel lugar cammina mama tava da tra a sera tambe. Costa malo pa nos, papá, sa? Dentro sei, perché pensami con mamma na casa, então? Sì, papà. E non te vai trabalho mas. Interdi a mamma te llora e sinta pensalio. Ora mi pondré Kiko falte e non te bisam. Da cosa arrivo da papia? Sì, papà. Mi ti mesce tuelle di mamma. Pero lixo, a mamma sta na onda papa da tra. Pero e non quer vai cerca papà. E mesmo por bisami, toch? Papà si ta tra ainda, Sì, papà si tra te ainda. Dios gracia. Agora, papà, che dia papà te manda sempre mamma? Bom, ora mi cobra. Papa te wak. Mama a compra paia para mi por a escola. Mi haya 2 saia cora com 3 blusa blanco. Ando com tas marrom. Mama não pode comprar cat sino. Te sunam eu mesmo me vestir lava para mi por a escola com e agora aqui. Dentro sei te quem te va a escola. Ora mama tem sempre te paga bus pa. Tem hora mi te va a escola com e vizinha de casa.
Papa mesmo não pode buscar-me para mim para a escola? Ya, papa por sí, pero papa tem que estar de casa muito trampão, ore. Também eu, papa pede San Nicolás bicycle para mim, e agora eu vou para a escola, riba bicycle. Tá na casa de tante mãe da só San Nicolás lá com Yunga. Mama pensava que ela pede San Nicolás com papi, pero não alaga nada. Papa, que dia papa tá vindo buscar-me para nos bequeiro? Papa me quer para papa comprar queres bom também, para nós dormir com de luz. Papa tá hope troca dia na que você. Papa tinha sina tanto coisa de aço, não que papa tem ganas de ligar as mês. Papa, tá papa só tá viva? Bom, lixe o saco. Papa sano, me te vai escola com pão com manteiga. Tem dia tá justo, me te bebe mainta. Mas lixe dentro do sei, tá pouco mama tá junto? Sim, papa. Tá não da mama tanto? Eta tem auto senta. De auto? Qual auto? Anto com quem? Com tanti Maida. Ela pede tanto cabelo boto, bebe buscar-me para a escola. Eu não gosto aqui, não? E a mamãe para mim? Mama, papa te chama mama. Ei, boa tarde. Conta Google. Me tá bom, Yabo? Bom, daqui que passa que o mês não por aí, mami. O mês tá louco? Deus livre a minha mãe, não. Agora vai encontrar o saco. Tá na onda manhã meu número de telefone. Como por saco me tá na casa? Mas cabe busca lixo para a escola. Não se passa bem de botar bom, pero meu nome era Walter. Me diga, se seguro vai comer na casa. Que vendi. Você corres lá e vento. Não preocupava. Eu não coisa aqui. Tá lixo tá blota marca que chama o tato para pedir pão com sapato para Páscoa. Uau, que bom. Você sabe se você mesa pedir-me, não não amiga. Mesa, tudo o qual não está passando aqui, também tinha falta. Também mesa falha. Me não cumpre com meu dever. Na primeiro lugar, mas vai atrás de amigo não que depois de lagar na caia. Bebimento, gastamento de placa, a ponto qual não se separar. Me tem mais vergonha, você? Nem na casa de minha gente não me empubai. Bato uma boa decisão e me mestera vai. Caminho me tá hora que não tá malo, pero aqui não tá minha casa. Aqui não tá maneira minha espera, ou maneira a botar querer. Sinceramente, pensar, mensagem me assim. Aí passando se passa Páscoa sem bo. Nem sequer vai chamar lixo e dizer bom Páscoa. Que ela custava para que sequer chama e pôr trabalho? Entende, Ivone. Me te compreender tudo que você não é. Pero, você quer que eu me te engana? Pero, com que cara lo mais assim é? Você é muito bom que não quer se escuchar. E como tu viste assim? A ver, lá que me visava coisa. Forte dia com lixo, a mira nos seus pleitos com outro, ela queda com um espanto dentro da curva. Pero, Ivone, posso ver o que passa? Não. Como quer que me faça uma coisa assim, né? Eu tenho uma coisa aqui. Eu não vou andar dentro desse. Não, telefone público não está. Me telefone na casa, será? Tanque de mais que tem luz que eu tenho ainda. Da falta mais pouco para não me encorte assim, não é? Ou sabe, me te querer, me te vem em casa amanhã. Que hora bastante? Ai, está se vega. Coseiro que trabalha? Entende aqui? Não te frere de antes mais, ¿me Quizás lo van a querer, pero va a cambiar por completo. Si vos unami, e ora como te pini, lo mi sorbo me na casa. Que botasse por fim? Pode vir buscar lixo, vai comprar coisas de Páscoa ou fico? Mina que mais assim, não? É o qual que me que bisado tá com lo mete na casa, pega se acabou não. Me que para nós dúvida tudo o qual não passa, não? E vamos viver junto. Vamos passar Páscoa. Jesus minuti mei promego 5. Per tapata e caso. O Simoneiro no 24.7 programa Esfera di fin di anno. Sì, però. E seguita una chiamata doblerissimo e completo. Vendere sono già nelle case di metto? Lisce con su mamma, con su tata che ho. Buon qualche dammi casa. Le circostanze pone come ta. Che tu vai masi e duci musica ma di fin di anno che ho. Cosa molto buon? I già luna per giabierne 3 sorba 5 ore di tardi. E programma che è Sfera di fin di anno. Riba, ni papà. Per bahasi algo. Come scuccia bo Simoneiro da me via di youtube.com. Masha hopi mes. Wake bita. Bota clica, bota dal in search, bota dal voz di Bonera. VOZ. Ok? Pisami no. Mi te senti come Recta final per lo che del programma web Joeps. Così nel telefono. Mi te vai la cabo.
telefontje. 13 oktober di año 2019. Llama Liesje, mami. Liesje, papa te llamaba. Alsjeblieft, papa. Liesje, maar yang papa te binnen kasbek. Sí, papa también quiere acercarnos. Sí, Liesje. Papa te binnen da pa sempre. Papa, ora papa vai comprar paia para mim, não? Papa tá sobre sempre nos compra clapchi também. Sí, Liesje. Papa te compra turcos pabo, mi amor. Liesje, llama papa yo, para nos jugar en casa. Mamá tengo que traer casa para papa llega. Papa, yo. Papa corre bom, não quero assim bem. Liesje, wordt er klaar? Zeg het telefoon hoor. We gaan ons bang. Sintoniza Voz di Bonaire 94.7 di Gialuna para viernes 3 horas para 5 horas de tarde, que programa netamente para fin de año. Esfera di fin de año. Esfera di fin de año. Bom Pascua e bom año. E parte do programa aqui. Esfera di fin de año. E mais claro, Voz di Bonaire 94.7 FM. Más música. Esa aquí te va con un saludo para Lelo Lai. Pasco semi muchanan. Lelo Lai, luce tardi. Lutzon da metei. Lutzon Feli Dagio. Doña Nani Trai Montaglio. 94.7 Darwin Greg te vai canta babo. E te bisa snagi. Esfera di fin de año. Sin ninguna pandemia. Oh Dios, consólame de mi soledad. Mita llora, turdía, diz mi pensação que hay aqui na casa. Loti un baixinho sin minujanar. Castigami tu manera, pero no de forma que me porto un pecador, pero un pecador con sentimento. Mi Pascua que pasé sin mi muchanan, tanamitin, min porsinan, no quitanan hoy mi. Dame consuelo, dame turco, el único amor nan cometer. Esfera di fin de año. Min que pasa un pasco le voy a tallana mi culpa. Sin mi pido un sentido más. Más música. Pascua sin ninguna pandemia. Oh Dios, consólame de mi soledad. Castígame tu manera, pero no de forma que tan admitir. Min porsinan, no quita nada por mí. Da
la veo un saluto para Lelolai, Dusha Tardio. Esa kita Darwin Greg Pabo, Pascu Simi Muchanan. 94.7 megahertz. Arriba Banda FM. Esfera di fin di anno, è ambiente di fin di anno, è musica di fin di anno. No, quitan por mí. Masha, duce me. Es de 13 recuerdos, nostalgia y hopi más. Algo di Umberto Nivi da Mena Caminda Bave. Dangi, más dangi. Es sintonía nacional. Llorarás en Navidad. Coming up next, Umberto Nivi. Esfera di fin di año. Esfera di fin di año. Lloraré porque tú no estarás conmigo en esta Navidad. Mi dolor callaré y en silencio te esperaré. Sin igual di Umberto Nivi. E non sia algo di Alberto Beltrán, non si è spedita, mi sono andato da tour. Ogni persona Samira, io vi programma Esfera di fin di anno che mi sono amore cariño. Mañana tarde 3 horas, mi tai back. Carga con música. Turcos bon, ciao, io auf Wiedersehen, au revoir, Katumbo Maché. Solante. Sayonara. Ayo. Alabar a Dios, en este momento, alabado sea, santo sacramento, alabado sea, santo sacramento, también alabemos al niño Jesús, que nació en Belén y murió en la cruz, que nació en Belén y murió en la cruz, a la carandela, a la carandela, a la carandela de mi corazón. A la zarandela chinita, a la zarandela de mi corazón. Allá adentro veo un bulto tapado, no
lechón asado, no sé qué será, un lechón asado. Ábreme la puerta, que quiero entrar. Y después que entre, vuelve a cerrar. Y después que entre, vuelve a cerrar. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela. Voz di Bonaire. Junior Rangers te explorar.